nibyo bidasubirwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ikomeje kuba urudaca hagati y'igisirikare cya M23 n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Bidasubirwaho intambara ikomeje guca ibintu yaba mu mujyi wa Bukavu, mu bice bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya M23 gikomeje guca ibintu muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero abyutse muri kino gitondo arimo aragaragaza igisirikare cya M23 gikomeje guca ibintu. Abasirikare benshi b'igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo kugenda bahunga. Amakuru yagiye atangazwa ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye agaragaza amashusho y'abasirikare barimo kugenda birukanka umusubirizo bahunga igisirikare cya M23 mu gihe igisirikare cya M23 gikomeje kwatsa igitutu abasirikare ba FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Naho ibyo General Neva wa Repubulika y'u Burundi yatangaje byo nakasamutwe nabyo reka tuze tubikugerereho mu makuru yacu. Kuri wowe utarakanda subscribe ni ngombwa ngo ukande subscribe. Kuri wowe utarakanda kunzogera ni ngombwa ngo ukonde kunzogera kugira ngo amakuru yose tuzaza tukugezaho azaza kugeraho nta vumbe. N'ubundi rero reka tugaruke n'amakuru yacu ku gisirikare cya M23. Nibyo byemejwe, igisirikare cya M23 cyafashe Bukavu yose kirayifata kirayigwatira. Ni nyuma yaho cyari cyayifashe bwa mbere byarangira bikarangira igisirikare cya FARDC kizanye ingabo nyinshi zo ku mupaka kugira ngo kigarure mu mujyi wa Bukavu. Birangira igisirikare cya M23 gisubiye inyuma, ariko bidasubirwaho igisirikare cya M23 cyakubise inshuro ku buryo bukomeye igisirikare cya FARDC. Ubu ngubu rero umujyi wa Bukavu urimo kuyoborwa n'igisirikare cya M23 mu gihe Abarundi bari baje gufasha igisirikare cya FARDC. Bwarangiye nabo bakubiswe inshuro ku mafoto menshi n'amashusho menshi y'amavideo arimo aragenda agaragaza abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi barimo kugenda basa nkaho bose basubira inyuma, ndetse n'igisirikare cya FARDC barimo bagenda bakubitwa inshuro n'igisirikare cya M23. Mbese aba bahungu b'intare za Sarambwe ubundi izi mbaraga bari kuzikura hehe? Barimo barabigenza gute? Ibyo ngibyo nabyo tuzakomeza kubikurikiranira. Igihari cyo nuko intare za Sarambwe zirakomeye, zirimo kwita inshuro nyinshi. Video irimo iragenda igaragaza ko rwose intare za Sarambwe zihagaze bwuma ndetse zidateze no gusubira inyuma. Naho ubu General Neva ubwo ni perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo aratangaza yuko ngo umusirikare wiwe wese w'igihugu cy'u Burundi witwa ko ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wese nahirahira gusubira inyuma akaza mu Burundi ngo ibyo azakorerwa n'agahomamunwa ndetse n'agatangaza, ngo azakorerwa bibi ku rwego rwo hejuru, kuko ngo icyo bazamukorera ni kimwe usibye kumufata bakamujyana muri Tanganyika. Ubwo ngaho ni muri leke ya Tanganyika nyine, ubwo bahana imbibi n'igihugu cya Tanzania ndetse n'u Burundi. Ngo nta kindi azakorerwa usibye kujyanwa muri ayo mazi ubundi agapfiramo. Mbese ibi ngibi General Neva ubundi yakoze yabikoreye iki? Yavuze yabivugiye iki? Gusa itegeko rihari yahaye uwo bita kapitene w'ingabo z'u Burundi, yamubwiye ngo naramuka abasirikare biwe baramutse basubiye inyuma bagasubira inyuma bakagaruka mu Burundi, ngo ibyo azabakorera birenze ukwemera. Mbese ibi ngibi byo bizagenda gute? Ese iyi ntambara barimo kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izarangira gute? Igihari cyo ni uko igisirikare cya M23 gihagaze bwuma. Gusa benshi n'ubundi bakomeza kugenda bavuga ko ngo
igisirikare cya M23 gikomeza guterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda aricyo gisirikare cya RDF, ariko igisirikare cya RDF kikakomeza kugenda kibihakanira kure, kigakomeza kugenda kivuga ko ahubwo nimba batabizi neza igisirikare cya M23 kirimo gushyigikirwa n'abaturage ba M23 kandi n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo guharanira ubwigenge bwabo. Niyo mpamvu rero ndetse n'igisirikare cya M23 nacyo kirimo kubihakanira kure yuko u Rwanda bataruzi, batazi ibyo ngibyo barimo kuvuga aho barimo babikomora, ariko n'igisirikare cya Uganda nacyo kirimo kiragenda gishinjwa yuko kirimo gutera umutwe wa M23 inkunga mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo nguwo nta wundi urimo kugenda avuga ko nawe arimo aragenda abihakanira kure, ubwo ngo nta wundi ni General Muhozi. Uwo ngo ni general w'igisirikare cy'Ubugande. Uwo ngo nawe arimo aragenda abihakanira kure. Mbese ubundi ino ntambara ko ikomeje guca ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizarangira gute? Abashakashatsi benshi barimo baragenda bavuga ko ngo kuva ngo M23 abarimo kuyishyigikira bose ari ukuyishuka, kuko nibaramuka ngo bagize bateye igisasu byibuza ku butaka bw'u Burundi cyangwa se ku butaka bwa Tanzania, ngo ibyo bizababaho bazabifatishe yombi, kuko igisirikare cya Tanzania ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bazirwanaho kandi bashyigikiwe ngo ndetse n'Uburusiya, bashyigikiwe n'Ubushinwa ndetse bashyigikiwe n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ariko se ibi ngibi byo igisirikare cya M23 kirabizi? Ese ibi ngibi byo bizabaho nibaramuka bafashe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Bizakunda ko bazayifata se? Nabyo tuzakomeza kubibakurikiranira muri ayo makuru yacu. N'ubundi uko bukeye n'uko bwije tubagezaho amakuru agiye arambuye, yaba kuri politike na diplomasi, cyane cyane no ku gisirikare cya M23. Wowe icyo usabwa nugakanda subscribe, ugakanda no kunzogera kugira ngo amakuru yose tukugezaho yose azaza kugeraho nta vumbi. Hagati aho Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arimo aratangaza yuko ngo nta n'umunsi n'umwe uzigera ucamo amanitse amaboko, ngo agomba kurwana inkundura hagati y'igisirikare cyiwe cya FARDC ndetse n'igisirikare cya M23. Mbese Felix Antoine Tshisekedi yizeye iki? Afite izihe mbaraga? ko nduzi intare za Sarambwe zakomeze kumukubita inshuro nyinshi. Mbese bizarangira gute? Nabyo tuzakomeza kubibakurikiranira. Gusa Felix Antoine Tshisekedi arasa nkaho arimo kwigiriza nkana, kuko niba bafashe Goma, bakaba bafashe Bukavu, bakaba barafashe ubuce bugiye butandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbese abona ko ino ntambara azayirwana, kandi aho igisirikare cya M23 kigeze kikimbo kirashyigikirwa n'abaturage benshi ku rwego rwo hejuru. Noneho n'abanyamurenge nabo bamanutse bose bakubise buzuye, ku buryo igisirikare cya M23 barimo kugishyigikira ku bwinshi. Udatanze amafaranga arimo aratanga inkunga yo kubatwaza ibikoresho, udatanze ibikoresho arimo aragerageza uburyo ki abashyira ibyo kurya. Mbese intare za Sarambwe zizatsindiye intambara igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Bizarangira gute? Tuzakomeza kubibakurikiranira. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe. Mu kanya turaje tukugezaho n'andi makuru n'ubundi akomeje gucicikana, kandi no kunzogera kugira ngo amakuru yose turi bukugezaho akomeze kukugeraho nta vumbi.